check, it's 3:30. Grabe dugayan ang kabot dire. Luwag na yung dalan sa inyo guys. Sa una kanirang espalto. Karon kay na one lane tapos shoulder. Barangay Agay Ayan, Hingoog City. Nawala ang ulan guys. Tsada footage. Tsada na. Another bridge na sa ta. Kadagan bas bridge dire. Pamulo nilag ayo. Palistrap. Barangay Lunaw, Hingoog, Misamis Oriental. Bridge na sa Katuan Bridge. Ano bridge eh?
bridge sad Mangiskis Bridge. Mangkis din ang bridge di ay. Sa
na sad. Gahub. Gahub Bridge. Right pa straight, Butuan, pa right, Claveria. Right, go na guys. Continue ta. Time check, it's 3:40.